Hi! Kinyayo amin! Nakakaanakan! Ay na, nagragsak na tita ta naglaaw. Tani nga dandanit yung barotawanan niya. Kasta ka naglaaw ka na ti barotawan, tanong mo nagkiswerte niya. Ay na, nagpintas na tiyo tata. Siyempre, suot-suot ko na kita duwa nga bukal-bukal. Kita lapayag ko, nagswerte na antiyo niya. Makita yo ka de. Dagita ko rin makmat ko. Ne, kitaan nyo ni Talaga nga i-make upak tat nga aldaw. No, amo yung good vibes. Kunata nga rod. Agbarotawanan ay na. Dahil nga video, ipagakinyo dagita kwa pampamati tayo. Iti barotawan. No, kasa no ti agswerte. Dahito nga barotawan niya. Dahito man tinapanunod ko dahito nga video niya. Takno, amo yung taramidin nyo niya. Dagiti nga makaamo. Siyempre kaadwan kinyo amo yung matsigod dagiti nga pamati. Kadagiti nga pamati tayo palang ingga na ibi. Ipalagip ko lang kinyayo niya. Kan, agi bagati tips. Agita tips ko nga, nga aramidin nyo niya. Tapno agswerte ti bibiyagyo nga kakaanakat niya. Kat kumustahan kayong matan kumusta ti Pasko nyo? Nabsog kayo malaang? Baka dahil talang sa naglamlamo, tinaaramid nyo nga namumutitit manan. Ibagayo nga awan diet ta, Disimbar ko na yo. Papasulan nyo ta Disimbar nga palumag kinyaw niya nga ibasol na ti Disimbar. Ay naapo. Adumala natanggap yung regalo, kade. Siya no nabuhay yung tadi video nga last nga in-post ko, in-upload ko, nagito dati regalo niya. Kanagadukin niya yun sa tidumaw dawat ti regalo. Adamo tiket ko nga itadpay nga regalo no kaya yung laki ide niya. Ado kami tinabatita ko nga panti no kaya i-comment yo, dagita size yo, tababa niya, no makita no sino ti umanay dagiti panti nga nausar ko nga kung umanayon. Mabalin na pa ima, tadalang ti ruk na no daduma at babatit nga bubu na kaidai yulatan panti man na antiyo dayta, hanyo pa'y kayat nga mapamanaan ka ti panti. At tama ti toothbrush ko nga daan nga kung nga usaranan, mabalin ko mga irigalo no kaya iyo niya, ag-comment kayo no kaya iyo, nagita kwa niya. Ato ti kayat kung ay kang regalo ka. Kaya na dapat ti kwa, nagado ti deodorant ko dito nga kagudwapay. Kat, hangko nga na usaran, dapat kagudwa nga karga na deodorant. Kaya yung, sayang mo gami. Basta comment ka, nagiging mangaya niya. Dagita ti, mabaling ko nga irigalo, dagiti hampay nga nakatanggap ti regalo. Ag-comment kayo laang, kadi niya. Kaya ko na nga ron, dahil nga video, ibagak niya dagijay pamati. Tapno agswerte, umunag ti swerte. Tatanga barotawan niya. Ready kayon? Skula nga ron, baka amoy dagiti nga pamati. Tayo, ipalagip ko lang. Tapno daman ti mabuya yung nga video, antiyo niya. Kamamimiss da nga ron nga kunayo. Mamimiss kayo thank you so much kadagiti nag-subscribe kinyayo 80,000 nagado kayo nakakaalakan ni antiyo. Sabi na ko umado kayo pa niya tanong umado pa di maparagsak ni antiyo dagiti Ilocano nga dandara na nga buguong niya. Ag-subscribe kayo hanyo liplipatan ti ag-subscribe kaya na antiyo tanong maragsakan man antiyo na agagunggol nga arami ti video para kinyayo niya. Sige nga ro, drugyanan to dagitan pamati iti barotawan. Number 1, kunada dahil iti barotawan hanyo liplipatan agsuot kayo iti at bukal-bukal na bilog-bilog nga bato aming nga bilog-bilog nya. Kaslaki niya kita nyo dahil aritos na antiyo ni bilog-bilog dahil pampaswerte iso nga insuot kon no tanda mo pa ilang kat agswerte na antiyon niya. Lagi jay pulkadas nga kunada agbiro kayo panty nga pulkadas bestida bago t-shirt sapin amin basta dati bukal-bukal na pampaswerte dagita niya yung lilipatan wen. Number 2, agsuot kayo dagi tikwa nalabas
pampaswerte kayo. Red nga bato, panty, dagita, medyas, basta red, swerte kayo niya. Iwasan nyo lang tikwa. No, dati bagyo, baka makimat kayo, takabusor ka no tikimat. Tinalabasit. Balikan mo man, dahil nga pamati. No, nakalabasit ka, tapos dati agkimkimat. Bagong tanda ka, dagita inang kanamang mo niya. Inyangay ko makinalam, apit takabusor na, dahil ta kimat, tinalabasit. Inya dahil ta, kasla turo, dama nga rod niya. Pakatawa na, ngamwen, pampaswerte nga no tinalabasit, nga kunada niya. Kasla dahil na nga nalabasit, tiga, aritos na antiyo. Iso nga, agswerte nga talaga na antiyo, dahil nga barotawan niya. Number 3, dahil pinaka-importante dahil may isang importante. Aghanda kayo kano iti 12 nga nabubukal nga prutas niya. 12 nga no daduma i-3 may sobra no daduma 14 pa nga rod ano. The more the merrier kunanan sa. Syempre no aduma ti blessing kan swerte nga sumangpa ti biyagyo. Nya. Akat adati tips ko kinyayo nga agbabakol nga awan ti panggatang da iti 12 nga agduduma nga prutas nga nabubukal. Amuyo da ito'y na antiyo, tips ko da ito'y nagsayang at nga tips ta no makatipid kayo. Awan matinang ibaga nga kwanya nga inya nga nabubukal. Iti ihanda tayo nga prutas. Iso nga kasti tinaramid ng tiyo agora iti pakita kinyayo niya. So dagito'y adig niya prutas nga ginatang ng tiyo. Ada ka nga orange, ada ka nga ubas, ada ka nga mansanas, pungkan, kunada, lansonis, dapat bayabas ni bayabas. Basta peras, rambutan, dapat kiyat-kiyat. Kung ang marti niya yung kakaanakan, awan mo tinang ibaga nga, inya nga bilog-bilog dayta. Dapat nga upat nga suratak ni, panpanunutak pati bilog nga prutas niya. Iso nga, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14. Iti bukal-bukal na buukon niya, sobra pa, panpanunot pinantiyo. Nya! Dayta nga rod, na utak ng tiyo, no, kwatuladin nyo matanda ka anakan, no, apay ag problema kayo, apay nga, aghanda ti bukal-bukal nga prutas, basta na bilog nga prutas ko na da, apay nga bilog da kita, di ba bilog da? Sinurata lang nga ng tano ka, narigat lalo ti abroad, narigat ag birok ti prutas nga, nga makita lang kita Asia, ta Pilipinas niya, nagrigat. Iso nga dayta ti handami, tata nga nga barotawan niya. Iso matuladan niyo matanda ka na na, agswerte kayo latta. Basta dadagita bukal-bukal nga prutas, ngayon tayo niya. Idiretso tayo nga ro, dayta pampaswerte nga kunakon niya nga pampamati. Number 4, hanyo ka nung makalilipatan iti agbulsa iti barbarya. Ado nga barbarya ta bulsayo, jag kiling-kiling nga talaga tapno. Papaswerte mat kano dayta. Number 5, lukatan nyo kano amin nga tawa kadari daw yung tapno umunag ti swerte. Nya, kunada, no barutawan. Hanyang lip-lipatan wen. Number 6, kwa kano, daytoy importante mat daytoy, lalo dagiti babatit nya. Dagiti andek. Nakakaanakan ng tiyo, hanyang lip-lipatan ti aglagto. Wen, aglagto kayo, iti mamintalo. No barutawan, eksakto alas 12, pasado, hanyo lip-lipatan ti aglagto, tano dumakkel kayo, uwin. Iso ti kunada, iso nga nyo lip-lipatan, wen, nya. Number 7, hanyo mga lip-lipatan nga paandaran, amin nga lugan nyo, wen. Busina ditoy, kasjay, amin nga lugan nyo, motor, kutsi, paandarin nyo. Paunyan nyo, palaawan nyo niya, garamit kitilaaw. Uray dagita, kaldiro kasirulayo, irwaryo, batang-tangan nyo. Pasado alas 12. Hanyong lip-lipatan dagita, pampaswirti dagita nga talaga niya. Hanyong lip-lipatan ka anak anuin, dahita ti number 7. Number 8, agpuor kayo. Win, agpuor kayo, tapno umikat dagita masamang elemento. 1, itaasidag tababalayo niya, dagita pampamalas ng elemento.
Tapno madayoda ag isong agpuor kayo niya. Pasado alas 12 nyo liplipatan. Pasado alas 12 niya. Number 9, dahil pwede may sanga pamatin nyo lilipatan. Tapno hang kayo kanong agmalas. Hang kayo agdaldalos. Hang kayo nga agwalwalis. Damin, kasangay walwalis inyo dagita swerte paadayo. Isong nyo liplipatan niya. Hang kayo agdaldalos. Number 10, may sama nga importante dayto. Hang kayo agagastar ti kwarta. No, dati kwartayo, urayan nyo hanyo nga gastaron. Lalo na dati natanggap nyo nga kwarta iti barutawan, hanyo nga kutkutsin nga gasto day tatay na, aggasto kayo nga nga buo nga tawon, kunada niya. Ay na, daytoy maragsakan amin nga kwa, utangiro. Gamin, makapamalas ka no ti kwa, ti agbayad ti utang, no barutawan, iso nga, ipambarda dagitoy nga utangiro nga, handa pa lang agbaybayad. Tapno handang agmalas kunada. Iso nga agragsak da dagitoy nakautang niya kinya tayo iso nga hanyon nga asahan nga agbayad da daytoy nga barutawan dagita nga nakautang nya. Babaan nyo pagungtan to nantiyo dagita nga nakautang pagungtak tumanan ni dan tawagak tumanan dagita nakautang kinantiyon nya. Tano mairaman kayo nya magbabainan da. Number 11 daytoy importante madaytoy. Adi pag dyan antibagasyo. Pagarap nga na punno dayta. Dapat na punpunno dayta babagasyo pagikan ti bagasyo aglupyas tano aglupyas mat kan ti swirtiyo dayti barutawan niya nyo lilipatan dayta kakaanakan. Number 12 daytoy kwa hamat nga pampaswerte nga kwa nga pamati no dikat adi kano no inya kano ti aramidam inya kano ti maritnam no barutawan iso kano ti aramidam kan maritnam nga buo nga tawon nga kunada iso nga no kwa no kaslangay kuma agsakit ka kung baka kasjay agsakit ka mat kano nga buo nga tawon hamat kumaapo nya kano agsadot-sadot ka mat kano nga buo nga tawan no dahil tala kano agsil-selpon ti aramidam ti barutawan agsil-selpon kalata kano nga tinawan iso nga bunga dagitan nanang ka na amang mo nya nga makakita ka niya magsil-selpon no hanggang nga agdigos ti barutawan ay naagdigos ka tani nabangsit ka nga may isang tawon nga kunada iso nga delikado dagito iso nga alwadan nyo dagita aramidan nyo kan maritnayo hang kayo nga agsaksakit hang kayo nga agtaktakit tanino agtakki kayo barutawan na nagtakki kayo nga may isa buo nga tawon iso nariga nga talaga nya kanililipatan na gitawin. Number 13 dahito nga pamati pampaswerte kunada agpatulid kayo kano iti bilog-bilog ita simentoyo ita kayo sa higyo nya agita barya agita prutas ipatulid yo hanyo bala kang kanan agita patulid yo nga prutas tabang agtakki kayo kuna manan tano agtakki kayo nga may isa nga buo nga tawon. Number 14 tap nagswerte kayo kano kunada amin nga masaba yung nga tao kablaawan nyo iti na inbag nga baro nga tawan ko na yo wen i-greet yo isuda no masaba yo amin nga masaba yo kablaawan nyo na inbag nga baro nga tawan nyo apo nga kasjay nya agisem kayo agismel kayo kasjay hanga kita re na nga kwa nga sakit nakam ti mare na no baro tawan tamati agmalas kayo nya. Number 15 nga pamati nga pampaswerte ato importante daytoy domngag kayo alas 12 pasado kamanganon tinapaka-importante nga umunag tabalayo nga mangan nga kung kumano da bisita yo lalaki when imukal iti umuna nga mangan kat nagswerte ka no iso nga sobra nga importante dayta nya hanyo nga liplipatan kano baro tawan ti umuna kumakano nga masaba yo kat lalaki tanong swerte kayo iso nga makasabat kayo ti imuki lisyan nyo dagita imukal iti sabaten nyo nga umuna tanong swerte kayo nya nyo lilipatan dagita nya. Number 16 ay na naka number 16 tayo nagadong talaga nga pamati tayo nya. Number 16 no barutawan agwa kayo agi waras kayo ti asin itabalayo ita igid ti balayo win nga kwa nya no agswerte
Agswerte ta balayon no saan agmaay maikat na kita malas sa. Nagado nga talaga ti pampaikat ti malas ken pampaswerte tayo nya. Naglalaing tayo talaga nga agaramid ti kakasta nga banag. Pati daddy ko kano daddy ubas no da ubas yo. Agsabit kayo, agisabit kayo iti ubas nga 12 no santri si tari daw yo. Wen taruangan nyo, isabi iyo tanog swerte kayo. Nagit ka nga pamati nya. Number 17, importante ma daytoy. No aghanda kayo dapat hanyo kano lipatan iti agidenge nakikilnot. Dikat kasjay suman nya pay bati ko nakikilnot nalagkit ko na dati Tagalog inkiwar wen. Importante daytang ihandayo tapno ti pamilyayo kano, adi ngay agkakaisa, kasjay, nagado nga kanya, dapat ti kuana, ti dahilan na rasyonali nga kunada, dapat ti rason, no, apay takasta, ti ihanda, ibaga ti babakat, kalalakay idi niya, dagita nga ro, dagita pampamati, no, barutawan niya, nga pampaswerte, nga pampaikat ti malas, ti biyag, nga para kinya ni Antiyo, dagita nga pamati ay na aw madakas na no hamo nga surutan. Aw madakas na no hamo nga patpatsen ta. Kwakan awan madakas na no patsyem kan no surutan. Nya, kasi lang day jay, respeto lang iti maysa kan maysa kan awan mati kwa na tida awan mamaawan kinyam no aramidam dagita imbaga nga pampaswerte nga pampaikat ti malas nya. Ngem hanyo nga liplipatan nga adalata kinyayo ti biyagyo sige lata ti akinigam dayta. Siyempre no agur uray ka lang ti swerte nga agtugtugaw lang nga agur uray ti manabtuog di tabalayo. Awang mati swerte nga sumangpet. Kailangan agtrabaho ka man, agkuti ka, aggunay ka, hangka lang agur uray iti milagro nya. Iso nga si kayo nga kakaanak ka sabi lang kumakat agwa kayo, ma-inspire kayo, agaramit, ag-arapaap kayo. Gawatin nyo aming arapaap yo, hanggang nga guru uray lang ti milagro. Nya? Dayjay nga ron. Sabi lang kuma, naragsak iti barutawin nyo. Sabi lang kumarod kuma, agswerte tayo amin, nya? Nga, kwa nga, natatao, nga ililokano. Kanamin nga tao, siyempre, agswerte tayo amin, tano kwa, tano, napintas ti biyag niya, ang problema. Agad! Tayo nga ron, kakanakan, sabi lang ko makaramit pa taado nga videos nantiyo, na dati request yo, ag-comment kayo, na dati kaya yung aramida nantiyo, na dati kaya yung tawagan nantiyo, nga pagungtan nantiyo, i-comment yo, kanyo lipatan iti, ag-subscribe, ag-share, ag-comment, ag-like, nya? Sige nga ron, kakanakan! Bye!